Your Majesties, Your Royal Highnesses, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I have the honor of introducing the Royal Cake Ceremony. Whare koe a wai au whatonga I whoko kuheni pia mo akanesi tui fua wei kune koe whamiri koe whehuhu aine a whio tamako king tupo ono ko lawe ike na whakahoko koe a ai o wau e keke koe a umea mai ai taine ko princess halai wala mata aho princess na naspau Eliana pia mo princess I Salote Pilorevo ke whakahoko aho no whalangangi koe a oe keke ko ia o e aho alo I o ne a whio e tamako tupo no pa ko mea e whanki Tamaiki Pilinisesi I mua ia I he a whio anga ke whakahoko ko ia wau ki he keke o e aho ko ia alo I o ne a whio aia ko e whanki Tamaiki Pilinisesi na mea pe princess halai malamata aho princess ne nas pau u Eliana pia mo princess I Salote Pilorevo ke whakahoko ai wau ko ia ki he keke aho alo I ko ia o ene a whio. Whakahoko ko ai wau ko ni whaki Tamaiki Pilinisesi pia ko tui whoke I tari ke no ke tutu e keke pia ke nau whakahoko ko ia ai wau. Ko ia ko whakahoko ia taine ko princess I Salote Pilorevo. Ai wau keke. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Your Majesty. Happy birthday to you. Gela koi fie follow I afiona. Gela koi fie follow I afiona. Gela koi fie follow I afiona. Wa fomo tapu ekina. Maya afiona esi hava. Whakahoko ko ia ai wau e keke lava lele ia ke Tamaiki Pilinisesi pia mono hiwa I ko ia ai hiwa ko ia talamonu ki aho alo I ko ia ne a whio pe ko lava ia ai wau ko ia o e keke I he lo tongani pe ko whatonga I whoki o ku langi fie fia ai ne a whio mo tahine kuini I he ahoni pa pe whoki na a whio ko ia ke he wau ko ia o e keke